Зараз ми починаємо пряму трансляцію з шляха Чорнобильського, які організували кандидати на праймеріс опозиційних. І хочемо взяти коментар у Миколая Козлова. Скажіть, да, Миколай Козлов. Скажіть, коли ласка, чому ви сьогодні тут? Ну, мне кажется, любой гражданин ответственный должен помнить о том, что случилось. И в условиях вот этой пандемии мы должны сказать себе, что Лукашенко должен выйти. Все худшее, что осталось от совка, сохранилось сегодня. И именно сейчас люди заражаются каждый день, а Лукашенко в это время развлекается в национальном парке. Это не просто преступление. Вот поведение Лукашенко хуже, чем поведение любого самого глубоко павшего подонка. Вот, мне кажется так. И, друзья мои, мы должны сказать Лукашенко нет. Мы должны попросить Лукашенко не выдвигаться. Он должен ответить за свои злодеяния. И в этот день, день годовщины Чернобыльской катастрофы, это звучит особенно актуально. Дякую велике за коментар. Тепер ми будемо доганяти останніх кандидатів. Гэта было арганізавана выключна для самих кандидатаў. Яны не хотели зваць людей. В умовах пандемии, конечно, гэта наогул было б неправильно. На дадзены момант мы проходим, уже хутка дойдем до места призначения, складем кветки. Далеко сошли наши кандидаты. Юрий. Зараз Юрий Губаревич нам так само скаже что-нибудь доброе. Коли меня тут і буде чувати ось про таку щільну Я думаю, треба маску, зняти. тоді нам треба заховувати Дистанцію. І, в принципі, можна так порозмовляти. Скажите, коли ласка, Юрий, ці правильні дії улады зараз, то, що вчора був проведений суботник, это все то, что отбывалось в 86-м году. Ну, это жахливые речи, конечно, то, что робит Александр Лукашенко. Я думаю, что он просто згубив совість з речаїсністю і не розуміє, що відбувається. Бо інакше підтлумачить ягоні поводини, і ось гэты примус для людей виходить на суботники, відправка діток у школу за 10 тисяч у Білорусі, навіть по офіційних дадених, це ті, хто вже мають цей коронавірус. А невідомо, скільки там реально, бо кажуть, що статистика скажається. І ось, бачите, пусті вулиці Мінська, шерегу регіональних городов, де довелось побувати за останній місяць. І не свідчить, що люди більш серйозно ставляться до власної безпеки, ніж влада. Владам наплевать. Хай би навіть уже хоча б сміркування того, що це податкоплатники і за нечто треба будувати ледові палаци і чергові резиденції, хай би хоч з цього міркування поклопотилися, щоб люди заставалися здоровими і живими в Білорусі. І потлумачити, ось, окрім як відсутністю ніяких глуздов у верховного керівника країни, цю ситуацію неможливо. Тому треба міняти. І на фоні проблем з пандемією знизився істотний інтерес до політичних питань, але ми від цього нікуди не подінемося. Бо, як було вчора сказано тим же Олександром Лукашенко, вибори відбудуться у запланований термін, бо за те, що міркується внести якісь зміни у Конституцію, ми знаємо, що серйозно надовго розлічує протягувати, керувати Білорусію і протягувати здекуватися з білоруського народу. Ось те, що відбувається у ці дні, я думаю, повинні переконати саме його завзятих прихильників, тому що цей чоловік не на своєму місці. Владу треба міняти. Повинні приходити інші люди, повинні бути свободні вибори, щоб влада була контрольована громадством. Бо у нас 26 років диктатури, а вони приводять до того, що вищий керівник просто згубив відчування речаїсності. Дякую велике. Зараз ми звернемося до Вольги Ковалькової. Вольга, тепер з вами.
Скажите, тое, што у нас добрый день, да. Тое, што у нас зараз адбываецца ў краіне. Тое, што ў сераду дзяцей хочуць завесці ў школы. Што вы думаеце на гэты конт? Ну, па-першае, сёння сумны дзень, гэта дзень, калі здарылася катастрофа на Чарнобыльскай АЭС, якая у выніку якой вельмі шмат людзей загінула. Гэта такі дзень вельмі сумны для ўсей краіны. І пасля здарылася ў 86-м годзе, чуць мяне, не чуць, улады пагналі людзей на дэманстрацыі, улады утойвалі інфармацыю аб тым, што адбываецца, падвяргалі людзей небяспецы. І нашмат менш людзей загінула ў тыя часы, ў 86-м і пасля, калі б улады адразу праінфармавалі насельніцтва аб тым, што адбываецца. Бо гэта нармальна ў дэмакратычных краінах казаць і інфармаваць людзей пра тое, што небяспечна для іх здароўя. Тое ж самае адбываецца сёння ў Беларусі, калі міністр Карпенко, міністр адукацыі, кажа аб тым, што дзеці павінны ісці ў школы, дзеці павінны, і іх не будуць, напрыклад, атэстоўваць, і не будуць ставіць самазнакі. Праводзяць суботнікі, выганяюць людзей таксама на вуліцы. Мы ладзім парад траўня. Тое, што адбывалася ў 86-м, адбываецца і зараз. І гэта азначае, паказвае нам, што улады рэальна не разумеюць, што адбываецца. Іх час ужо мінуў, яны не могуць падстроіцца пад новыя рэаліі, якія зараз адбываюцца. І такую ўладу трэба мяняць. Гэта не далей проста, гэта будзе яшчэ горш. З катастрофы на Чарнобыльскай АЭС прайшло ўжо больш за 20 гадоў. 30, да, ўжо? 34 гады, о. 34 гады, а нічога не змянілася ў падыходах улады да сваіх жыхароў, да інфармавання насельніцтва. Улады хлусяць, а такога не павінна быць. Мы павінны думаць пра бяспеку людзей у першую чаргу і сёння прымаць рашэнні, каб забараняць масавыя мерапрыемствы, пераводзіць дзяцей на дыстанцыйнае навучанне, думаць аб тым, каб не падвяргаць іх жыццё небяспецы, да? і настаўнікаў, і бацькоў, бо ўсё ж такі дзеці ідуць у школы, іх 30. Таму сёння вельмі сумны дзень для гісторыі, які вось я прапанавала сваім калегам ушанаваць і прайсці такі шлях чарнобыльскі, які мы ладзім кожны год. Я з 2012-го яшчэ не было года, першы мой чарнобыльскі шлях быў у 2012 годзе, і кожны год вось мы, незалежна ад сітуацыі, я выходжу і шаную памяць тых людзей, якія загінулі, якія ратавалі нас ад тых наступстваў аварыі ў 86-м годзе, бо я памятаю, як мой тата і маці распавядалі, што ніхто нічога не казаў, усе гулялі з дзецьмі на вуліцы, тое ж самае зараз. Таму беражыце сабе, не накіроўвайце дзяцей у школы, давайте зараз выкажам сваёй уладзе сваё меркаванне і вось праявім сваю адказнасць і прымусім іх арганізаваць навучанне праз інфармацыйныя тэхналогіі. Гэта рэальна магчыма, і так робяць зараз усе краіны. Таму беражыце сябе, здароўя вам усім і нам змены ўлады ў гэтым годзе. Дзякуй вялікі. Зараз мы звернемся да Ігора Барысава. Да? А чаму вы тут, раскажыце, калі ласка, наогул? Што вы хочаце сказаць людзям, якія сёння знаходзяцца ў умовах пандэміі, але пры гэтым не маюць наогул нармальнай інфармацыі пра то, што адбываецца? Заставацца дома па магчымасці, а калі прыходзіцца все ж таки кудысьці выйсці, то по меньшей мере охранять маску и трымаць социальную дистанцию. Вот. Ну, а что мы тут робим, как кажуть, идем по местах своего штату боевой славы, шляхом Чорнобильського шляху, який для нас, але у силу того, что з'явилась така постанова Совета Министров, якая вводила расценки на массовые мероприятия, это зробило немагчымым проводить такие мероприятия в силу их дороговизны. Вот. Тому вот сегодня собрались лидеры белорусской оппозиции, вырашили зробить в этом мероприятии элемент символизма и не глядячи, скажем, на забороны, да, простись вот этим шляхом, який вот став для белорусов, для шастків белорусів традиційних, а нагадаю так само про те, що дата Чорнобильської катастрофи, вона
трагічная для беларусаў, яна таксама шмат сімвалізуе пакут беларускага народа. Вот. І таму мы тут. Зараз мы звернемся до Віталя Ромашевского, который так само сегодня ідзе. Ну, расскажите что-нибудь нам. Сегодня мы, как организаторы, сёлета адмянілі традыцыйнае чарнобыльскае шэсце і не заклікалі людзей прыходзіць на чарнобыльскі шлях, потому что в Украине сапраўды адбываецца жахлівая ситуация, калі ўлады злачынным чынам заклікаючы людзей на суботнікі, прымушаючы дзяцей наших ісці наўмысна ў школы, ствараюць ситуацию массового заражения людей этой небяспечной смяротной хваробой. И сегодня уже помирают, вы можете почитать сведчанні сваякоў, помирают 30-гадовыя, помирают 40-гадовыя. У наших медычных, у наших медиков не стае самого элементарного сродкаў обороны. Грамадства, валантэры збіраюць гроши, каб добрачынным чынам дапамагаць нашим дактарам. В той же час от Александра наших уладов учить знявага у бок тых герояў, которые сегодня ратуюць Беларусь. Сегодня чарнобыльскі шлях. Я заўсёды, апошнія, я не ведаю, может быть 15, может быть больше, год хожу на чарнобыльскі шлях, и мэта чарнобыльскага шляха гэта нагадаць про чарнобыльскую трагедыю. Мы заўсёды заклікалі ўлады рабіць захады, каб спыніць наступствы атомной катастрофы, что здарылася ў Чарнобылі. Тады злачынны савецкі рэжым выганяў людзей на вуліцы. Калі ў Нямецчыне нават дзяцей не выпускалі з дамоў, а людзі сядзелі, зачынялі форткі ў кватэрах у Беларусі, злачынныя беларускія ўлады тое ж самае, фактычна. Таму чарнобыльскі шлях заўсёды гэта не толькі памяць пра ахвяры, пра герояў Беларусі і, в прынцыпе, і Украіны, і России, которые баранілі ўвесь свет ад наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Гэта таксама і набат. Это і заклік да сённяшніх уладаў, да, ну, зрэшты, і да грамадзян, да людзей. Таму сёння я тут, і сённяшняе такое шэсце, оно сімвалічнае. Тут толькі 4-5 чалавек. Мы ідзем на адлегласці вялікай. Па сутнасці, гэта бяспечна ва ўмовах коронавіруса. Я заклікаю вас рабіць рэпосты, дарагія сябры. У нас ёсць сайт, где адбываецца праймерис, выберите самого годного, не забываючыся про то, что я перакананы, любы сумленны человек сегодня лепш за Александра Лукашенко будзе пры ўладзе. Любы человек. Эту ўладу трэба мяняць, Александр Лукашенко мусіць сысці, людзей трэба бараніць і ад наступстваў чарнобыльскай бяды, і ад наступстваў другого Чарнобыля, который ёсць у беларускай улады. Таму заставаемся з намі, жыве Беларусь, будзем яе бараніць. Дякую вялікі, Віталь. Зараз мы звернемся, калі дагонім, до Дмітра Кучука, лідера партії Зеленых. Я думаю, його коментар буде самим актуальним. Дмитрий, добрый день. Скажите, коли ласка, чему вы сегодня тут? Но мы, как партия Зеленых, конечно, не можем не участвовать в таком мероприятии, которое сейчас проходит в формате чернобыльского шляха. Ну, можно назвать как с учетом того вируса, который сейчас в стране. В принципе, мы отказались от организации более массового мероприятия, ну, решили как лидеры оппозиции просто пройтись по этому маршруту. Ну и, конечно, та трагедия, которая 3-4 года назад, мы не можем быть равнодушны к этому. Хотим почтить память тем ликвидаторов, которые участвовали в ликвидации этой аварии, ну и отдать должное тем, которые, в принципе, пострадали от Чернобыльской катастрофы. Вот поэтому мы здесь. Может, еще что-нибудь хотите звернуться до людей? Ну, я, наверное, хотел бы, может быть, обратить внимание, что сейчас Чернобыль по-прежнему живет, и мы должны к нему очень тоже как бы относиться, значит, не то, что там
принципе, понимает, что такая катастрофа, она никуда не ушла. И сейчас на Чернобыльской территории вот идут пожары, и фактически люди тоже спустя там 4 года подвергаются таким радионуклидам, то есть подвергаются опасности быть зараженными повторно вот от радионуклидов, поэтому я говорю о том, чтобы люди как-то более ответственно подходили, там, может быть, меньше гуляли на этой территории, там, закрывали окна, значит, меньше детей выпускали скажем, на улицу, потому что все-таки, когда идут пожары, есть такая небеспека о том, что люди могут, опять же, подвергнуться вот радиоактивному загрязнению, заражению. То есть вот это те последствия, которые могут быть сейчас после прошло с момента Чернобыльской катастрофы. Добра, дзякуй. На гэтым мы будзем сканчваць наш стрым. Праз хвілін 15 мы складзем кветкі каля капліцы Чарнобыльскай. Як гэта робіцца кожны год. Для нас гэта знакавы дзень. Яго нельга забываць. І тое, што зараз робяць улады, вельмі нагадвае 86-й год. Дзякуй за ўвагу. До пабачэння.